drugi film Miše Radvojevića koji je sličan i malo više bizaran i više šokira. Ali je skoro isti koncept kao film bez riječi, to je film Testament. Gdje Miša Radvojević tamo u suštini radi. Znači, on ima u prethodna 2 filma kritiku društva kroz kritiku odnosa prema omladini, jel? Međutim, u filmu Testament on kritikuje društvo kroz kritiku lika koji je bio... sad to je interesantno. To je sad stvar viđenja. Lik koji kao umire i onda se prisjeća svog života. U suštini, taj lik, on je neki... svi elementi filma da taj lik koga glumi Danilo Bata Stojković u suštini predstavlja državnog funkcionera iz rata koji je odbačen od društva. Znači, odbacio ga je sistem koji je on sam stvorio, stavio ga negdje u penziju, on ima neki stan prepun artefakta, znači nekih antikvarnih slika, nekih skulptura, stolica i tako dalje. I mi vidimo da on na početku njega neko ubija na ulici, ali ga ubija kad izlazi iz kinoteke. I šta ga ubija? Njega ubija u stvari taj film koji je gledao. I mi kako se odmotava radnja, mi vidimo da je on, pošto je film bez riječi uz muziku Kornelija Kovača, vidimo da je lik koga glumi Danilo Bata Stojković u potpunosti se odmotao, jel? I mi vidimo da je on špijunirao tamo svoje sugrađane koji kako upražnjavaju seks ili jedu lubenicu tamo negdje. Ili znači jedan klasični državni funkcioner koji drži okačenu pušku koju svaki dan stavi jedan metak, ima i automat, ima i pištolje. Funkcioner državnih struktura. I onda šta mi vidimo? Da je on rastrzan između svoje majke i svoje žene. To imamo u jednoj sceni. I imamo onda film koji gleda i film je kao da je preslikan film 3 od Aleksandra Saše Petrovića. Dešava se negdje u nekom močvari, on beži, tamo ganjaju ga. U stvari, to je film o njemu. I on gleda film o Drugom svjetskom ratu, o sebi gleda film. Što će kasnije Kusturica, da kažem i Dušan Kovačević, staviti u underground, jel? Na kraju Danilo Bata Stojković gine u svakoj sceni. U suštini šta njega ubija? Njega ubija samo saznanje da to što je on napravio više nikom nije važno. To tim revolucionarima to je bilo važno dok su to sprovodili, učinili su sve živo da bi uspjeli da se realizuju u tom društvu. Međutim, kada je društvo došlo da se dijele uloge, njih su penzionisali, dali su im neku vrstu autoriteta u društvu. Mislim, oni su uvijek mogli da odluče kao kroz te boračke organizacije i tako dalje, ko će šta da radi, ko će čime da raspolaže, jel? Ali nisu uvijek na kraju, kad je sve trebalo da se sabere i oduzme, njih su gurnuli u ćošak, zato jer oni to u suštini nisu ni razumjeli kako država funkcioniše. Oni su samo državu stvorili nasiljem i pustili su da to ide svojim tokom, misleći da će im neko do kraja života ukazivati poštovanje i, kako da kažem, da će im ići niz dlaku i to što u suštini jesu u većini slučajeva rađeno. Međutim, oni su upadali u ozbiljne krize i te ozbiljne krize su bile ozbiljne krize vlasti, ne samo njihove lične krize, već ozbiljno su, kako da kažem, bi znali poremetiti društvo svojim vezama i tako dalje. I na kraju
mi vidimo šta radi taj lik koga glumi Danilo Bata Stojković, sam sebe upuca. To je na kraju, on čuva taj 1 metak da bi sebe upucao i gađa u sebi. Ne sviđa mu se ono što vidi, ne sviđa mu se što gleda u kinoteci, jel? I tu tako i počinje i suštini njega nije ubio niko, on je sam sebe ubio. Otprilike to je film i to je odličan film. Naravno, kao što sam rekao za prethodni film Miše Radivojevića, Bez riječi, to nije film za repertoar bioskopa, niti film za neku večernju za animaciju. To je film, ozbiljan umetnički film koji je za festivale i za ljude koji se razumiju u film. Nisam od tih, koji se razumiju u film. Mene će naći neko tamo što ovaj moj drugar Hercegovac koji me i naterao da se bavim filmom, kad je rekao Vezije ti nemaš u filmu. Jer da bi se čovjek bavio filmom, znači mora jako mnogo da uči, to ja skidam kapu ovima što su završili FDU i tako dalje. Ne na ovom nivou glume, nego na nivou ozbiljne filmske nauke, jel? Tako da, sve u svemu, ovaj film, ko voli film treba da pogleda, znači iz te neke perspektive, da vidi šta su u suštini bili problemi tog društva i kako je bilo viđenje ovih ljudi koji su se bavili tim problemima. A jest film da šokira, nije čudo što je sin Miše Radvojević, Aleksandar Radvojević, pravio poslije Šok koridor. Ovaj film stvarno jest bizaran i tako.